Kublaya pi wero ki pralog ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi to uyi na ka yi ka kartong wajob bon wot tam hari lom jantia yong i. Te chwa wo sedang e ki kubor ladam pue mude pi subscribe your new channel snya bai subscribe we ngat how to bell we mai tu khnang we yok ten cho cho pi yo ye ki kubor wa thame te ton sedang e ki kubor. Hey yito waka election result ka wada depan bena hakatu ka artarik ukertong yong ka NPP na kanartiang one constituency umas nyaw bahalang dhar da job uda hajar chispa pauli tali ki wot ukertong yong ka NPP hina ka tujuai constituency uma wailat miki shila da job uda hajar ruspa nrupau nyaw tali ki wot sa uwi biang ukertong yong ka NPP hina ka 3 raliang constituency uma komingwon mbon da job uda hajar lespa lepau nyaw tali ki wot ukertong yong ka UDP na ka 4 mo kayaw constituency uma nujorki sungo da job uda hajar khandis pa iwi tali ki wot ka kertong yong ka NPP na ka 5 sutengah saipung constituency ka kong Santa Mary Shila da job ko da hajar pras pa arpa pra tali ki wot ukertong yong ka UDP na ka 6 Clariot constituency uma Kermen Shila da job uda hajar rus pa nru tali ki wot kadwa sa uwiwan ukertong yong ka UDP hi na ka 7 Amlarem constituency umala kemen rembui da job udu da san pau nyaw tali don hi ki wot kamte le dapat bahai ki wot wa job kini ki MLA ka rilom jantia yong i wa job bon wot tamto ukertong yong ka UDP na ka 6 Clariot constituency uma Kermen Shila uwa da job da san hajan rus pa nru tali ki wot uwaman wa arwan to ukertong yong ka NPP na ka 3 raliang constituency uma komingwan mbon uwa da job da san hajar lis pa le pau nyaw tali ki wot kadwa uwaman wa li wan to ukertong yong ka UDP na ka 4 mo kayaw constituency uma nujorki sungo uwa da job da hajar khandis pa iwi tali ki wot te waro ki pralok hamdam hi wot uye subscribe yo new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yi ki khubor wa thame te du ki ni don hi khuble chbon